edi abesha Sunday 1 o'clock. Enti sa wote yen kasa abre ya na chese e mofra emre dwumedie no. I do it for my government. Do it. I do it for my teenage. Let's do it. Me do it. Enti unuan kanche ni nuano no so kanche ni nuan se mofra emre dwumedie no aso. Why can't you do it for your children too? Dwumedie etwagu ewa be fontentan kese ne so ahenkan 93.3 FM. FM no ya capital letters udru on mo na wa hwe nkwada no na wo do comment nyina da ego ho. Wajen chana so betim dia fa 0594 841044. Ya bekin kan ni nyina ediama ho. Mesai asisu bia makacho se mofra mreju bedie ne yi every Saturday e dia besha Sunday 1 o'clock. Na eneju bedie no yane ya mofra no ebenya nkitan de na ene no de no eye asore de eye Bible quiz na ye de behyeche so ene awie eti abuabo Presby Church wonu ginam abuabo Pentecost wonu ginam ena abuabo Methodist Church wonu ginam ti nsore miensa ena wo mo akabo mu bo a ene ya de quiz chencherenche eba behyeche so eye mofra emre when you come down things are still same people same faces same map same planners so why can't you make this place you only play for mankind? Save this world, leave this all the world, save this world, children of the future. Are you, mama? Children of the future. Give it high. Make us say, Kwadana, you ready, Papa? Mofrano, are you ready? Ya inche bia di dwumedie no ebehyeche so na mesra wada for agentwa ne for 0594 841044 bekin kan nyina edi amount. Sell this world. And I'm a foot to some me free Proverbs chapter 22 verse 6. Now Proverbs chapter 22 verse 6 na assembly and our home. Was chira kwada no kwan a wonfa so nyame mu dio na wanyia when free a home. Enti sa wo chira abofra no nyankopon a chira wo chira akura no anyankopon asem a wanyia enya de a wo be free a home da. Kwada ebu anu ya se papa bi wakwa wiade maami bi ono so akwa wiade papa bi akwato akwada bi mona sansam na atete nyina no bebre no agina wofo no so sansa wono mo nkyerɛkyerɛ emfra no ekwan ahodra nyankopon asem no ka anaso wo mfa nkwada no emfa nyame kwan so nti obenyi no na brabo na ebisi basa nyoma bone nkwa ene wo yenti ene awie Proverbs chapter 22 verse 6 se kyerɛ abofra no kwan a wonfa so na wonyi a wonfre ho.